PFC mu buryo buziguye tuza kuvumbura ko amakuru yose yerekeza diri agarura diri muri PFC ari inkuru mpimbano ikinyoma cyambaye ubusa inkuru z'ibihuha makuru kandi akavuga ko Adil Mohamed Eradi ubwe ari we wateguye icyo kinyoma ndetse akakinyuza mu banyamakuru kugira ngo batangire bongere bazamura izina rya hano mu Rwanda arebe ko aperi yamutekerezaho ariko abayobozi ba PFC rwose ngo mu batoza bashobora gutekerezaho ngo niyo yaba ari usigaye wenyine abatoza bigize umwuga ntabwo yamutoza wa aperi Adil ni umutoza wajyanye aperi mu nkiko ewana ayisiragiza mu nkiko amezi menshi pe harya Sami buri rubanza rwa Adil na aperi bamaze nk'amezi 6 bamaze amezi menshi cyane ko byanasabye ko bamwe mu bakinyi ba aperi bajya gutanga ubuhamya n'ibyebuka rugenderaho imari ihagije urubanza rurahenda ndege n'ibindi byose byonyine n'abantu bakajya no kwishyura abavoka n'ibiki byose abavoka b'abazungu burabizi uko biba bimeze ntabwo rero ari mu batoza APRFC ishobora gutekerezaho yego birashoboka ko umutoza uzatoza APRFC yava mu Barabu za Tunisia se za Maroc amatoza beza ni igice cya Afrika cy'amatoza beza kandi benshi ni igice cya Afrika gifite umupira uteye imbere kuruta ibindi bice unakoze prediction avuga ko nyine umutoza ashobora kuvaho kuko niho ateye imbere umupira w'amaguru muri Afrika ariko uwo bita Diri mucire birarura musigeho rwose muzibukire Adil na APRFC ni inzira zihabanye cyane usibye n'impamvu z'umupira w'amaguru za usibye n'impamvu za politike ndetse n'imibanire itaragenze neza hagati y'umutoza Adil na APR no mu buryo bwa competence simba na Adil ari we mutoza APR ikeneye kuko urumva niba ushobora kuba wazana Thierry Frogen umutoza ukomeye meme n'uyu mutoza Darikonovic ugiye no mutoza ukomeye watoje ama equipe akomeye niba urota kujya mu matsinda nyafrika ntusubira ku rwego rwa Adil wagutoje akabonera ibyangombwa iwawe niba utekereza kujya ku rwego nyafrika utekereza umutoza wigeze kugera muri ayo matsinda wakinye mu matsinda ushobora gusibura abakinyi bitewe naho yanyuze umutoza uri mu kazi kuko ku mafaranga ya APR numvise yemba iri ku rwego rwo kuba yasibura abatoza ku buryo nizi za APR ubona za Yanga ubona hano nizi za Yanga ubona hano ntabwo ari ama equipe ubona ngo yagira ngo aba bagamondi baciyemo aba batoza batandukanye bagenda baca muri Tanzania amafaranga bahemba nayo APR ihemba nekereza ko APR yabishyizemo ubushaki gafata umwanya usanga difference nini cyane kurya abona umutoza mwiza wanabafasha no gusibura ya mazina ajyana amarushanwa ajyana amakipe mu marushanwa nyafrika ko Adil nyuma yo kuva muri APR yatoje itushiraho question mark ugasanga nyine afite Yosef yo kuba ari mu Rwanda kandi no mu Rwanda n'igihe abatoza bari lokale batoje APR bagatwara ibikombe ariko rero niba batekereza hano nyafrika bakuri ko batekereza amazina arenze Adil batekereza byanze bikunze umutoza urenze urwo rwego cyane cyane ko iyo mikino tuvuga yayinyuzemo muri APR ariko nta kirenze yakoze reka turebe izindi information ziri buze mu minsi iri imbere mu gihe cyo imikino nyafrika maybe confederation cyangwa se Ligue des Champions bitewe n'uburyo championnat zasozwa mu minsi iri imbere niro cyangwa se APR no gutegereza imikino itatu isigaye hagati y'ama equipe yombi mu gihugu cy'Ubufaransa reka tugende aravuga makuru menshi mu byukuri ariko inkuru iri bufate igihugu cy'Ubufaransa nyirizina abajyanza bikunze turinjira muri Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa turinjira muri Ligue de Football Professionnel mu gihugu cy'Ubufaransa nabo abajyanza bikunze izi akamvuga ngo aba bagabo bombi ndavuga Fédération Française de Football ndetse na Ligue de Football Professionnel baraza kwivanga muri dossier ngira ngo Lorenzo twabonye amakuru mu ijoro ryakendetse irwa azenguruka kwisi uyu munsi kwa gatatu atubwira ko nyuma y'imyaka myinshi tuzi ko wabonye amanota menshi mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse nande henshi kwisi ariko reka tukibana mu gihugu cy'Ubufaransa bivuze ko wakinye n'ama equipe yose imikino 34 ari gutwara igikombe ka championnat mu gihe afite amanota menshi ariko twaje kubona izi nkuru zitubwira ko impinduka zigomba kuba byanze bikunze buri sezo yuko amakipe ane yasoje mu ine ya mbere agomba gukina playoffs ngira ngo turaza kubyinjiramo neza wenda mbere ko turabyinjiramo neza mu makipe ane kwanza mbere ko tubyinjiramo neza Lorenzo igitekerezo cyo kuvuga ngo amakipe agakina imikino playoffs
cyatangiye cyari cyazanywe n'abandi. shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'ubufaransa ni shampiyona imwe muri shampiyona z'i burayi ziri gutera imbere cyane ziri kwihuta. Mu myaka 3 ishize bigeze kugira impungenge ko shampiyona yabo yagendaga isubira inyuma, ndetse urebye no ku makoefisiya ya UEFA indice batangaho amanota y'uko amashampiyona ahagaze n'umupira w'ibihugu uhagaze, shampiyona y'ubufaransa yigeze gusubira inyuma, igira akantu kameze nka recession iyi shampiyona, ku buryo yagezaho nk'amezi make mu myaka mike ishize rwose yigeze kwisanga inyuma ya shampiyona ya Portugal, barongera bariratrapa barayisiga, barongera basigwa na shampiyona y'Ubuholandi. Izo okaziyo zombi zarabaye, bisa n'ibateye ubwoba. Mu kwifuza rero gukomeza shampiyona y'Ubufaransa, ntabwo ari umushinga utangiye ubu, hari ibintu byinshi amaze igihe bagerageza. Murabizi ko ubundi shampiyona y'Ubufaransa mu myaka mike ishize bakinaga ari amakipe 20 kimwe no mu Bwongereza no mu gihugu cya Espagne, baje kuyagabanya kugira ngo nibura basigarane amakipe afite agatege, imwe muri strategy ushobora gukoresha kugira ngo shampiyona ikomere, kugabanya amakipe kugira ngo utagira amakipe menshi ariko yimbura mu maro. Basigarana amakipe 18. Yego. Ibyo ntabwo navuga ko hari kinini byafashije, usibye ko shampiyona y'Ubufaransa yakomeje kuba n'ubundi Ligue des Talents, shampiyona irekura abakinnyi benshi ku ruhando mpuzamahanga. Urebye abakinnyi b'Abafaransa cyangwa se baturuka muri shampiyona y'Ubufaransa bisanze bakomeye muri Premier League se, muri La Liga se, mu Budage se, izindi shampiyona, ariko still ntabwo bigeze bagera hahandi bifuza, ku buryo 2025 ekipe ya Paris Saint-Germain yatwaye igikombe cya shampiyona mu kwezi kwa gatatu. Icyo ni ikintu gitangaje cyane gitangaje. Burya nyine Paris Saint-Germain yakwishimira gutwara igikombe, ariko itwaye igikombe mu kwezi kwa gatatu. Shout out shampiyona irabiha ubona, donc credits uhabwa niyo shampiyona urwego rwayo rutangira kuba gukemangwaho. Icyo ni kimwe, ni muri wa mujyo wo gukomeza kuza mu rwego rwa shampiyona y'Ubufaransa mu buryo bwa competition. Uburyo bwa kabiri n'ubucuruzi. Amakipe 4 ya mbere muri shampiyona y'Ubufaransa kimwe n'izindi shampiyona cyane cyane mu Faransa niyo abakomeye mu Faransa. Akenshi ntabwo akunda guhinduka cyane, usibye ko hinjiramo nk'imwe agasohokamo imwe, ariko ubundi amakipe 4 ya mbere akunze kuguma ari amwe usanga ari PSG urugero Marseille bakakanya reba kuri tebo uko amakipe akurikirana ku rutonde rwa shampiyona kugira ngo icyo nshaka kuvuga ngisasire neza. Muri Ligue 1 McDonald's, iyi shampiyona akunda kwita shampiyona y'ibiryo, Ligue 1 McDonald's kuko yafashe izina ivuye kuri Ligue 1 Uber Eats, byose ni ibiryo. Ekipe ya mbere ni Paris Saint-Germain, irarusha Marseille ya kabiri amanota 19. Urabyumva? 19. Urumva urwego rwa competition nirwo nakomozagaho mu kanya. Monaco ya gatatu ifite 61, urumva kwiregerana na Marseille. Nice ya kane ifite 57, irarushwa n'ikipe ya gatatu ariyo Monaco. Amakipe 4 ubu tuvugana Paris Saint-Germain, Marseille na Nice. Uvuze ko aya makipe ari yakomeye mu Faransa ntabwo waba uvuze ikinyoma, ariko wakongeramo na Lille ibishobora gufata umwanya wa 4 anytime. Strasbourg ntabwo bihoraho, uyu mwaka ari Dark Horse, ariko nka Lyon ya 7 nayo irarushwa amanota 3 niya 4, urumva nayo ifite potential kujya mu makipe 4 ya mbere. Ayo niyo makipe ubundi arwanira imyanya ine ya mbere muri shampiyona y'Ubufaransa. Rero kubera ko andi makipe menshi asa nkaho ari ku rwego rwo hasi, Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne yari maze igihe itarimo, za Nantes, za Reims, Angers, Toulouse, za Auxerre, za Lens, za Brest, ni amakipe mato cyane, ku buryo kugira amahirwe yo kureba imikino ikomeye mu Faransa ni gake n'imikino mike cyane. Rero iyo bavuze ngo nibura amakipe 4 ya mbere azakina barrage kugira ngo hatanire igikombe, nukongera kandi ga competition noneho ko kamakipe akomeye, urumva mu buryo bwa competition birazamutse, urabyumva,
ariko no kuryoherwa n'umupira birazamutse kuko ugize imikino myinshi ikomeye wakwerekana ku mateleviziyo. Ndakora prediction ko nk'ibihugu bikunda guhostinga imikino ituruka mu bindi bihugu by'i Burayi nka za Qatar, za Saudi Arabia, bashobora kuzajya baguriye imikino bakajya gukina izo bakajya playoffs gukinirayo bakerekana no ku mateleviziyo yabo. Dufite case stadium muri Espagne basigaye bakina Muri Arabia bisa na Saudite. playoffs muri Copa del Rey, Nawe. no muri Super Copa Super España. Super Copa ubundi abari amakipe abiri ariko basigaye bayagira Ane, ane nawe. kugira ngo bongere iyo visibility n'ubucuruzi. So navuga ko rero bivanze ni ukuzamura urwego rwa competition kugira ngo nibura abafana bareba amakipe akomeye ahangana ku yandi mahirwe yisumbuyeho imikino ikomeye yongere, Yes, ngaho ikaze neza ariko cyane hakabamo no kuri gukora Rugaju prediction Liga y'ubucuruzi. Sports. Urabizi Nk'uko ko mubizi umupira rero, w'abafaransa mu by'ukuri niba Paris Saint-Germain bisanzwe, ifitwe n'abakatari, aha mbona ndi urabyumva cyane ko Nyanza. abakatari Nyanza bafite akaboko gusa gakomeye cyane mu Nyanza. mupira w'abafaransa. So byakoroha gukora deal yo kujyana iyo mikino ya playoffs y'amakipe Qatar, ane i Doha mu gihugu cya Qatar. Saudi Arabia igura byose, yagura iyo mikino pourquoi pas Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntekereza ko rero ni ugukomeza gushaka uburyo bakwegera izindi shampiyona zikomeye nka za Premier League na La Liga mu gukorera amafaranga, ariko nanone utereje urwego rwa competition y'amakipe n'ibihugu bitekereza kugeraho. kompetisiyo yumvikana, turaza kugenda tunabyinjiramo neza mu by'ukuri. Amakipe ane iya mbere igomba gukina n'ikipe ya kane byanze bikunze, hanyuma kabiri gatatu nabo bakaza kwisobanura, ubundi abo babizamuye barabyungukiramo iki muri rusange. perezida wa Toulouse Lokomoli Aho iraza gutangwa niko byagenze mu myaka 3 ishize. Buri mugoroba umunyarwanda yatsindiye miliyoni abantu 1,400 bamaze kuyatsindira. barenga 1,400. bararenga pe. Tuzahindura uwo mubare bamaze kuba 1,500, barenga 1,400. Sami Kakaro nigeze kukubwira ndimo kwiyumvamo ko abantu bose uyu munsi batakiri hari benshi bayatsindiye n'abantu bahuze uyu munsi batari wakinnye kumva ikiganiro. Ndabona no kuri YouTube batari benshi bari kuvuga ngo ngo uyu munsi ntabwo ari njye, ngamaze iminsi nkina maze iminsi nyina ntibikunde. ariko we Niba Amahirwe yawe unyizera yose. ku kintu cyitwa kuba nsengeye ndi umuntu ushobora kuvuga ibintu ngakora ikintu kimeze nko gupfumura ibihe, ukareba ibizaza, kinaka kanya birashoboka ko wasanga ukinnye wenyine, birashoboka cyane. kandi ukinnye wenyine pinga ngo yango ntibikora watsinda ngo wenyine. watsinda miliyoni y'amafaranga y'u wenyine. Rwanda hari ibintu nzi biri siyuri bitari buhinduke. Isambiri zuzuye, icyuma cya token kirakaraga kiraza gukaraga, kandi token imwe iraza gutsinda. Token iri butsinde ntabwo